بویرو گشتدانین هری داوی لسرانسری جیهانی قومینه امی هول بدن ده 20 دقیقه جیهانی ده پیشکشی وکن کربکن. لنیجری ایدی پیامین آرام کرنا روشی دردکون. حکومتا و گوهیز یا پشت جونتا لشکری بیکاتن پیامین لحف کرنه دیده. سرکوماری حکومتا دمکییا نیجری گوت دبکو دناوا چند روشن بیته او با آکواسر لحف بکن. Là-dessus, il est très évident que le gouvernement et le Conseil national pour la sauvegarde de la سرک وزیر لامین زین لپایتخت نیجر نیامای جیوینکی چابامانی لدارخست. لامین زین اشارت به هبونا لشکرین فرانسیین لنیجری بجیه بونه کرو گوت. اف لشکرین لولات ده پوزیسیونان نقانونی دنه. زین ببیرخست کوری و بریا لشکری لنیجری بریان ها پیمانین کو دستور دابو لشکرین فرانسی لولیت بطال کربون. Estimé à 5200 milliards de francs CFA. 5200 milliards de francs CFA. سرک وزیر دیار کرد که هدیتنین جبو وکشینا بلز آلشکرین فرانسی دوام دکن و ابتشتا آنی زمان. تشتا معلقه دار دکه او که اگر پیکان به بولاتا که مینا فرانسا که امگلک تشتا پیر پار و دکن هفکاری بدومینن. لامین زین درباری روشا بالیوز فرانسای یلنیا مای سیلیوین ایتی یه تفید زاخویانیان جوالات درنکتشی آنی زمان کو او که دیپلوماتکی تف نگریایه. زین دوباره کرکو دوی بالیوز ایتی دزوترین دند جوالات درکوه. Je suis sûr que vous reviendrez sur ces questions-là. C'est pour également dire تێکلداری مداخلەیە لەشکریە احتیمالا کوێجیڤاتە ئابووریە وڵاتین ئەفریقای ڕۆژاوا لە نیجەرێ ئۆرگانیزە بکێژی زین گوت. مەهەڤدیتنین بە ئێکواسەرە ڕاوەستاندن پێواژۆ دەوام دکە. ئەس باوەرم دناوا چەند ڕۆژانزە ئەمێ بکەهین لە هەفکردنێ. لەگەڵ وێژێ زین ئانی زمان کووەکە و هەر کێلیە ئێریشێک چێ ببە ئامادەکاریاوان هاتیەکردن. لنیجری نیزی 1500 لشکرین فرانسای هنه. اف لشکر جی لنیزی بالافرگها دیوری هامانی یا بارگه که لشکر یا بناوی نیاما صدویکه. سرکومار محمد بازوم لنیجری 26 تیر مهی جالی انزامین آلایا پاریزوانین سرکوماری و حاصبو بین چاف کرنه. پشتی وید ساعتین ایواری دل لشکران را گهاند بکوان دستلاداری به دستخستیه. جنرال عبدالرحمن تشیانی فرمانزار آلای پاریزوانین سرکوماریه بو. پشتی داربه بدروجان بو سروکه حکومت زمکی یا بناوه کنسه نشتیمانی پاراستنا ولات. کنسه ده هفته طباقه ده لامینازین وکه سرک وزیر تعیین کربو. ده طباقه ده جی کابینه یا جبیستوی کسان آجلشکر و سیویلان پیکتی اشکره کربو. مرنين جبر بومبين ميسكت ينكو هولتين داين بين قد خكرن زيدت به هروكي لأوكراينا اف يكجي مرنين جبر وان بومبيان زيدت به كوج سوريا درباس بونه هروكي سركوماري اوكراينا يشي زلنسكي درباري ويكي زاگود كوج سردانا دونتسكي كريا. هجمارا کسین جبر بومبین میسکت یین لأوکراینای مرن جه هجمارا کسین لسوریه جهمان سدمان مرن در باز کرد. کوالیسیونا بومبین میسکت کوری خستنه که سیویل آکو جبو قدخه کرنا بومبین میسکت کار دکه دانه این دستی خوده برای گشتی را پار وکر.
لگوری وی 2022 دیان لوکراینای بیتری 300 کس مرن و 600 کس جی بریندار بود. راپورا سیمیسی که ایرو هاتا پاروکرین ده و هاته گوتن. سالا بوری سالا هری کو جر بو جبو قربانین تکلدار به بومبین میسکت. لگوری داخویانیا سردوزگریا اوکراینای ایریشا کل کاراماتورسکیا استاسیونا ترنی حال بومبای کرن ده 53 کس مرد. هر وها 135 کس بریندار بون. اب وکه ایری شهر زیده یاد جاره که ده کس مرنه. جالکی دن به هرچندی شروع پفچونین گرم لسوریه و روشلاتا ناوین هنکی کم بونه جی برماهی انتقامنیان هینا جیانا مروان دخه ناوا مترسیه. لگوری راپوری دسالا بوری ده لسوریه جبر بومبین میسکت و برماهی نوان 15 کسان جیانا خواهج دستانه و 75 کس جی بریندار بونه. لعراقی تنی جبر ویرانبونی 15 کس مرن و 25 کس جی بریندار بود. تویکو لیمنی ایریشک نو پیک نهاد 5 کسان جانا خواهج دستان و 9 کس جی بریندار بود. کامپانیاین قدخه کرنا چکان دیار دکن کو اب بومبا جلشکران بیتر سیویلان بکوژه. جدیتورن سیمیسی لورن پرسی دبیجه کو خبات انتقامنی و پوشکرن آماینان لسوریه جبر پرسکرکن دارایی و لویستیکی هاتنه آستن کرن. پیمانا نتوین یک بوی آل سر قدخه کرنا بومبین میسکت جالیه 124 ولاتان و هاتیه امضا کرن. دوی لیسته ده دولتین یک بوی امریکا، روسیا و اوکراینا جید ناگرن. دوی نابری ده سروکمار اوکراینا ولادیمیر زلنسکی دو وقته که شر لروشات ولاد دجوار ده سردان هرما دونسکی کرد. زلنسکی لور بلشکران را جویا و او خلاف کرد. هاوانا ادعا کرد که شبکه بازرگانی یا روسیا که هول دده کوبایان بر بشر لأوکراینای ببه. وزیر کاری دروه یه کوبای جیراگ هانس که درباره مجاره ده لیپرسینا سوچ هاتیه دست بکرن. جارجوه بشدارین شری لأوکرانیا برفره بویه. حکومت کوبای تورکا قاچاقچیتی امروان یاکو ولاتین و دگرن لشکر و جبو شری لأوکرانیا دشاند دیده. وزارت کاری دروا یا کوبا لسر مجاری دا خویان یک وشاند. De decidir su propio sistema político, económico y social. وزارت دست نشان کرد هولت داین شبکه یا روسیا یا کو آرمان جاوی اوا ولاتین کوبا ین روسیا دجین بشداری شری اوکراینیا بکن اهل وشینن. دداخویانیا وزارت دهات دیار کرن کودناوا قربانیان زین لکوبا دجین شهنه. وزارت هروها دیار کرد که کوبای لدیجی برپرسیاران لیپرسینا سوج دای دست بکرن او داخویا کرن که هاوانا لدیجی هر جور خدمتا کریتا او بجدار شر اوکراینیای نبویه. ponen en serio riesgo el éxito de la reunión. وزیر کار دروی کوبای برونو رونیگوز دداخویانی خویال سر حساب خوی مدیا جواکی ده دیار کرکو او که حکومت به هموهزا قانونی لدیجی قاچاقچی امروان تدکوشن. رونیگوز گوت لدیجی وان کسین کولاتین کوبا جبو تشویق کرنا لشکرین کری و بازرگانی امروی ده جی گرتی و گاوین پیویست ورن آویتن. جالیه دن و موسکو و حتانها درباره مجارده تداخویانی ندایه. تکلین روسیا و کوبای دمهن تاویده دشوار بون. سروکی کوبای میگل دیاز کانیل سالا بهورین موسکوی سردانا سروکی روسیای ولادیمیر پوتین کرد. ده حزیرانا بهوری ده وزیر پاراستنی کوبای الوارو لویبزمیرا دیسل موسکوی شالگه هم پیشی خوی روسی سرگی شویگو و حتی پیشوازی کرنه. رایدارێکی ئەمریکی لەسەر هەفدیتنا سەرۆکێ کوریا باکوور کیم بە رووسیایرە ئاگاهیەک پارڤە کرد. رایدار دەبێژە کۆ پیلان دکە کو بچە رووسیا و بپوتن رە لەسەر
بازرگانیا چکان گوتو پیش بکن. هر وها جی واشنطن جی دبیجه کود تشتین کود بن هر وها تشتین کود دردکوین جی و درباره چکان ده تایبت کوریا باکور بو روسیای جی و جزاین لسروان ورزی تکرن. رایدارek امریکی لسر هفدیدنین دنابرا کوریا باکور بروسیای را آگاهیک بلاف کرد. رایداری کو به کانالا CBC را آخوی دیار کرد سروکی کوریا باکور کیم جونگ اون پلان دیگه کو به میه بچه روسیایی. لگوری آگاهیان و کیم به ولادیمیر پوتین را بازرگانی چکان گوتو بیش بکه. سروکی هر دو ولاتان هریداوی دو سال 2019 هنده لولادیوستوک روسیای جبیان لگوری رایداری امریکی و کوریا باکور چکان بده روسیای کودشری لأوکرانیای ده بکاربینه. درباره جه او دم هفدیدنی ده حتانها آگاهی که زلال نهاتی پارو بکرین. لگوری آگاهیان کیم پلان دکه بترین سفری بکل لوماد دبکو باجار ولادیوستوک لآلی روشلاتی روسیای وره ترجیح کرن. بردف که کنسیه اولکاریان نتوی امریکای جون کربی دیار کر ده اگر فروتنا چکان ده و جزاین لسر کوریا باکور زیده ببینه. NATO allies and close partners to strengthen transatlantic security. Koşkaspi heridawi ragahand ku danustandinin bazırganiya çekan dinavera her duvalatan da bawayki aktiv paşda diçin. John Kirby diyar kir wezîrê parastinê Rûsyayê Sergey Shoigu di serdana xwe ya Koriya Bakur de hewildaya rêveberiya Pyongyangê iqna bike ku çekan bifroşa Moskovayê. سردانا رایدارین روسی با کوریا باکور جدما پاندمیه و بو. رایدارین هر دو ولاتان هروها جبو زیده کرنا هفکاری آدنا برا هر دو ولاتان ده نما جهوره شانده بونه. بالیوزی بری بریتانیای کوریا باکور جون ایویرارد دیار کر پیشتی پلانین سرلیدانی دید شپامنیه ده درکتنه احتمال هفدیدنی کم بویه. ایویرارد دیار کر کیم جونگ اون گرینگیه کی مزند ده و شارتنا کاری خویه در و گوت دبکو او هفدیتنا خویه با پوتین را بطال بکه. فلسطینیان پشتی ایریشا اسرائیلی یا لسر شریعه روژا و دست بلیکولینا لسر زیانین کو گهانه کامپی کر. لشکرین اسرائیلی ایریشی شریعه روژاوا کر ولاتی کی فلسطینی کشتن. هزین اسرائیلی دیار کرن که لشکرین وان راستی ایریشه که چکداری هاتنه و پشتره برسفدانه. وزارت تندرستی یا فلسطین دیار کر که جوانه کی 21 سالی هاتیه کشتن. کما میلیتانین جهادا اسلامی فلسطین جی اویک پشتراس کرو او کسوکی اندام خوراگاند. دیمنین کشتنا جوانی فلسطینی جالیه هزین اسرائیلی و لسرطورا مدیای هات پار بکرن. جدسپیکا سالا 2023 و دیریشا اسرائیلی ده بیتری 30 کس هاتن کشتن. ایریشن کود دسپیکا سالا بوری ده هاتن زیده کرن آلوزیا لحریم گرتر کریا. اسرائیل دبیجا او جبو تیک برنا هزین چکدارین کو ایریشی هزین واندکن دناوا هول داناندنه. آلین فلسطینی جد بیجن بوانی ریشان هیر ساولاتیان زیده تر کرد. رببرین یکیتیا ناو نتوی ام باشور روشلاتی آسیای پیاما خورد کرنام سرخوابونه به دلوتکیا رببری دجی تکزی لسر گرینگیا پاراستنا سرخوابونا ولاتان نافچین لهمبری زیده بونا هفکاریا هیزن مزن هات کرن. جوینا لوتکیا یکیتیا نتوین باشوری روشلات آسیای لپایتخت اندونزیا جاکارتای به بالکشاندن سرخوابونا جهزین مزن انبیانی دست بکر. سروک دولتی اندونزیای جوکو ویدودو کو آخافتنا وکرنی لوتکیا کر بانگا فراندن استراتژیک تاکتیکیا دمدریش اکو هیوین گلان پک دینه او گوت.
Pirsgirêkên paşarojê her ku diçe girantir dibin û dibe sedema pêşbaziya ji bo bandora hêzên mezin. Lêbelê Asan raziye ku nebe nûnerê tê hêzê. Keştiya me nekin qada pêşbaziya wêranker. Wek rêber divê em piştrast bikin ku ev keştî li ser rêya xwe û bi keştiyê dewam dike. Sebagai negara yang memiliki beragam suku, Serokvezîrê Malezyayê Enwer İbrahim jî destnîşan kir ku divê Asan li hemberî kiryarên parçekirinê yên hêzên mezin raweste û helwesta xwe ya xweser biparêze. Serokvezîrê Malezyayê got, pêşbaziya di navbera hêzên mezin de bandorekê neynî li ser însiyatîfa hevkariyê ya ku di mekanîzmayên Asanê de hatine destpêkirin kiriye. Asan 1967 di lûtkeya şerê sar de hat damezrandin. Armanca wê pêşîlêgirtina belabûna komûnîzmê ye. Asan ji welatên cudayên siyasî pêk tê û welatên endamên wê polîtîkaya destwerdana li karûbarên navxweyên hevdû dişopînin. Asan ku ji hêla Endonezya, Malezya, Filîpîn, Tayland û Singapurê ve hatî damezrandin, bi tevlîbûna Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar û Kamboçyaya di dîrokên cuda de forma xwe ya heyî girt. Mijarên herî girîngê lûtkeya Asanê helwesta li hemberî rêveberiya pûçîst a Myanmarê û têkiliyên bi Çînê re ye. Hevrekiya ku di navbera Çîn û dewletên Yekbûyîn Amerîkayê de zêde dibe, welatên Asan dixe nava rewşeke dijwar. Serokên Asanê wê di 6 û 7 Eylûnê de li Jakartayê di lûtkeya Rojhilatê Asyayê de ku Çîn, Hindistan, Japonya, Rusya û dewletên Yekbûyî Amerîkayê tê de cih digirin dîsa bicivin. Hatragandin ku Serokê Amerîkayê Joe Biden beşdarê lûtkeyê nabe û li şûla wî cîgirê xwe Kamala Harris wê bişîne. Çîn wê di lûtkeyê de ji alî serokvezîr li Şiang ve bê temsîl kirin. Li Kenya lûtkeya lîderên Efrîka û COP28 pêk tê di lûtkeyê de hate gotin ku em di gavên xwe yên ji bo av hewayê de israr dikin. Lûtke li paytexta Kenya Nairobi pêk tê di daxuyaniya lîder û serokê COP28 de îşaret bi biryardariya armancên ji bo pêkanîna sozên hatine dayîn de hat kirin. Nüfusa Afrikaya ji 1.4 milyar kesan derbas dike ku ji sedî hevdan nüfusa cîhanê temsîl dike. Her wiha ji sedî 6 nüfusa dibin temenê 25 salî de pêktîne. Serokê Kenya û serokê konferansa guhertina avhewayî ya Neteweyên Yekbûyî de tekez kirin ku Afrikaya duwarê çareserkirina guhestina avhewa de xwedî potansiyeleke mezin e û girîng e ev potansiyel were bikar anîn. Di daxuyaniyê de her wiha hate diyarkirin ku ji bo havakirina kapasîteya bi destxistina armanca li seranserê cîhanê 1.5 pile zêdebûna germahiyê bi sînor bikin krîtîkin. Civîn armanc dike ku kapasîteya enerjiyê dikare nûjen a gerdûnî zêde bike û baştirkirina enerjiyê bilez bike. İsraîlê piştî 3 salan karîbû têkiliyên xwe yên bi Behrên re baş bike. Her wiha bi awayekî fermî jî balyozxaneya xwe li wê welatî veke. Bi dema vekirina balyozxaneyê de jî wezîrê karê derve yê İsraîlê Kohîn jî amade bû Kohîn diyar kir ku wan bi Behrên re li hev kirine û wê bi hev re kar bikin. İsraîlê piştî 3 sal karîbû têkiliyên xwe yên bi Behreyînê re normalize bike. Her wiha İsraîlê bi fermî balyozxaneya xwe li wî welatî vekir. Wezîrê karê dervê İsraîlê Eli Cohen di serdana xwe ya Behreyînê de li gel şandeka hikûmetê beşdarê merasima vekirina nûnertiya dîplomatîk bû. Cohen di merasimê de axivî û diyar kir ku wan bi wezîrên karên dervê Behreyînê re li hev kir û bi hev re kar bikin. Li gorî lihevkirinan wê her du welatan hejmara geştên rasterast, turîzm, bazirganî û veberhênan zêde bikin. Wezîrê dervê Behreyînê Abdulatif El Zeyanî jî diyar kir vekirina balyozxaneyê hemfikîrbûna me ya li ser ewlekarî û aştiya di nav hemû gelên li herêmê de nîşan dide. Peymana normalizasyonê ya di navbera Behreyîn û İsraîlê de beşek ji rêze peymanên ku bi navê Peymanên Birahîm dihatin naskirin bû. Ev peyman bi îmarat, Fas û Sudanê re hat îmzekirin.
لگور شیروکارین سیاسی نزگبونا به اسرائیل را هنگ جی جبر ترسا هفپار آ ایرانیه. جبر کو هر دو ولات جی ایرانی جبو خوکه گفه که دبینن. پشتی که حکومتا بنجامین نتانیاهو دمها چلده دست بکار کر، او یکم سردانا رایداره که پای بلند آ اسرائیلی بو ولاته که گنداوه. 20 دقیقه جهانی لور بداوی دبه مالی آوا حتی ویکیلی هون لگل ما بخاطری